Thutha wa ministry ya urimi kuheana mendekithia mero sekta-ini ya urimi, ndeto ino no ithiite na mbere na gututhura mawoni ngurani kuma kuri arimi. No ona kuhana uguo, ameba athothaiti itiganite kaunti-ini ya Embu ni mariganite na itua ria thirikari ria kuheana kigina gia gutwithia kahua, guku makiuga thirikari ndeheanite mitaratara mikinyaniru eigie kigina kiu. Atongoria Embu kane mwere-ini aregu na mararega irigo tondu twi ni turemenya wega Meru ni mbitikiru na ni thiu wega muno, Murang'a ni thiu wega muno, wana Kiambu riu gatugutigwa twiabaga cigira riga tondu ni turatumire kithii kia factory ya Kavutiri na kithii kia factory ya Kavutiri ciothe guti cio itathiite kuvitukira KPCU. Akiaria hindi icera riake kaunti-ini ya Embu, Minister wa urimi Peter Munya ni arathanire kweyeheria kwa ameba a kamiti aria mareganite na ngirimiti ya kigina gia gutwithia kahua na kuhe kanya aria meguteithiriria arimi kwamukira kigina kiu kuma kuri thirikari. Thiini wa society cietu iria 24 machairman na andu a kamiti yao ni maregete gucainira arimi forms nundu wa kuria mbia iria twarutirwe ni president na ikivitukira mbunge bilioni 3 na gitumi kiria kinene kiratuma mareka kurenganira kana gucainira arimi ni ati ni marona mbia ino tondu irauma gwi KPCU kiwanda kiria gikoretwe kiava Kavutiri kiavota gutura andu wa kuvira kawa kuo. Mwena-ini wake mubunge wa Manyata John Mushiri ni uritie arimi gutwara kahua kao honge-ini njeru cia kahua cia KPCU undu uroneka ta ukuhukia mihango githii-ini gia Kavutiri. Kuraga no mwaka ni ta tripartite agreement no mwaka ovire kahua KPCU fai no mwaka ovire kahua KPCU ina tatu na tu Manyata kana Embu county tu na mil kai milio rakirwe cokegwe kugu ni kwagirwo gukorwo ukimenyekana tutingikorwo twina one intermediary that is KPC. I was once a board member there. Do they really have the capacity to mill our coffee? Hado-ini Hakameme TV ritore kwani Wambui wa Maina.